भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञानानिधये ब्रह्मणे नतशक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च कालाय कालनावाय कालवयवसाक्षिणे च तदुपद्रष्टे तत्कर्तृ विषये तवे भूतमात्रेन्द्रिय प्राणमनोबुद्ध्यात्मने त्रिगुणे नाभिमानेन गुणसात्मनुभूतये नमनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानाबाधानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये नमः ब्रह्मणमूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सततं पतये नमः नमो गुणप्रदीपाय गुणात्मसाधनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्टिसुसंविदे अव्याकृतविहाराय सर्वव्याकृतसिद्धये ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुनये मौनशीलिने परावरगतिगाय सर्वदक्षाय ते नमः विषय च विषय तद्द्रष्टिस्य च हेतवे नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञानानिधये ब्रह्मणे नतशक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च कालाय कालनावाय कालवयवसाक्षिणे च तदुपद्रष्टे तत्कर्तृ विषये तवे भूतमात्रेन्द्रिय प्राणमनोबुद्ध्यात्मने त्रिगुणे नाभिमानेन गुणसात्मनुभूतये नमनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानाबाधानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये नमः ब्रह्मणमूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सततं पतये नमः नमो गुणप्रदीपाय गुणात्मसाधनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्टिसुसंविदे अव्याकृतविहाराय सर्वव्याकृतसिद्धये ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुनये मौनशीलिने परावरगतिगाय सर्वदक्षाय ते नमः विषय च विषय तद्द्रष्टिस्य च हेतवे